Ngikuvusele mbukeli wetindzaba kulendzambama. Nalamuhla tita kuwe bukhoma tisuka emkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Natike lethamba yembili. Offered him the first payment, it was 300,000. So it was in January this year. Likomiti lephalamende lelikanekise ejele iHoshi Mampuru liqhubekile elangeni lesibili nekuphinzilita ngemibuto somabhizinisi Vusumuzi Kate Matlala. Abantwana abancane between the ages of 7 and 8 bebakherisha impahla zakamama wabo because umama ke kusemsebenzini. They were crying tears abantwana babukelile yonke lento. What are we teaching our kids? Kuthengiswa kwemayini eKrile Mpumalanga kushiye bantfu labangetulu kwamakhulu lamabili bete tindlu tekuhlala. Somabhizinisi Vusumuzi Kate Matlala ubuyele elangeni lesibili kuyowetfula bufakazi embi kwekomiti yephalamende lehleli ejele iHoshi Mampuru Simex Sepitoli. Matlala ubekwe licala lekwetama kubulala kanti kulindzeleke ukuthi etfule bufakazi emalanga lamathatfu akulesikhungo. Lomuhla uqhubeke waphikisa bufakazi bendvuna emaphoyisa phambilini ebhekicele lapho khona kulenyanga lephelile wathi azange sekake athole imali kuMatlala. Matlala uthi cele bekacele 1 million rand lapho khona athi wamniketa ngesigaba yaba ngu500,000. Uthi ke lomunye 500,000 atange amnika ngoba wase akasaphendvula incingo tacele. Offered him the first payment, it was 300,000. So it was in January this year. And for the reason for me to give me that money is because of he asked for money. He asked for the money? Yes. Did he mention 300,000 rand? No, he actually wanted 1 million rand. Elkomiti libese libuka ludzabo lokuthunjwa kwasomabhizinisi Jerry Bushoha. Matlala uqinisekisile ukuthi amaphoyisa ambuta kuloludzaba ngesikhathi asesha ekhaya lakhe mhla tisithupha enyangeni engongoni ngeminyaka 2024. Lo yakunene uthi ake yamani nalesigameko. I don't remember the date. I just remember his brother called me that night and told me that his brother is being kidnapped. Eludzabeni lehlakatwa kwe-PKTT Matlala uticisile nsolode ukuthi waba nemfakela lotsite kuloko. I don't know what power would I have for me to disband the unit from the SAPS, because from what I heard from my affidavits that I have from that thing was planned, I think, way back in 2019. Umsebenzi walekomishana usaqhubeka. Amaqembu epolitiki lamathatfu ephalamende avule emaqala lahlukene station semaphoyisa eKapa lamuhla. Lababekwe emaqala kufaka ekhathi ikhomishana wemaphoyisa esifundeni saKwaZulu Natal General Nhlanhla Mkhwanazi lobeka indvuna yemaphoyisa Bhekicele. Umseshi Lotimele Paul O'Sullivan kanye nelunga leumkhonto wesizwe ephalamende Duduzile Zuma Sambudla. Lamaqala afaka ekhathi kutfumba kushushumbisa imali kuphatamisa kusebenta kwesandla semthetho nekusabisa bufakazi. Bufakazi lobethulwe nguVusumuzi Kate Matlala lobuvetela amacala lasolwa lona beka indvuna yemaphoyisa Bhekicele kanye nakhomishana wemaphoyisa esifundeni seKZN Janine Nhlanhla Mkhwanazi. A charge against Mkhwanazi for not laying a charge because that is defeating the ends of justice. And then the second charge is against Bhekicele for accepting the bribe, the alleged bribe from Vusumuzi Kate Matlala. Ivulele Duduzile Zuma Sambudla licala likushushumbisa abantu bakuleli empini yeRussia nele-Ukraine. What we're having here are very serious and deliberate luring of South African men and also two from Botswana into Russia, and where they were promised training, personal development, skills training. Liqembu le-MK lifuna abekwe licala tihas lekucambe manga ekomitini lephalamende ngeticu takhe bese kuphenya O'Sullivan ngekusabisa bufakazi. So we expect that SAPS will definitely retrieve the records of the ad hoc committee to confirm our submission. Kuseta ucaca ukuthi akhona yini lamanye emacala latawuvela njengoba likomiti lesikhashana lephalamende lisachubeka nemsebenzi walo kuthi made kube indlovana lomnyaka lotako.
Indvuna yelitiko letekuvakasha Patricia de Lille ivakalise umbono wayo ngeliphenyo lwakamuva lwe-SIU etikweni letekuvakasha kuleli. De Lille uthi-ke nguye locele ukuthi kuphenywe lelitiko. Mengameli Cyril Ramaphosa unike ligunya i-SIU ukuthi iphenye lelitiko kulandzela tinsolo tekungaphathi kahle nekudlaphatiswa kwemali. Lolu phenyo litawuphindze lugcile ekutfoleni yonke imali yembuso leyebiwa. Indvuna yelitiko letekuvakasha Patricia de Lille ithi SIU ngabe kade yaqala kuphenya. Iphindze yathi lokhu yakucela kusaqala lomnyaka. De Lille usemukele nesinyathelo samengameli wathi siqinisa imitamo yalelitiko eqinisekisa ukuthi bantfu bayawakhokhela emacala abo. It's me who started the investigations in 2023. It is me who wrote to the president to ask for a proclamation, not the portfolio committee. The portfolio committee has got oversight. De Lille uphindze wavakalisa imibono yakhe ngembiko wemcwaningi mabhuku lothi kunekusetshenziswa budlabha kwemali etikweni letekuvakasha lekufaka ekhatsi kubhadalelwa impahla lengakaze ifike nekufika. 4.1 million of irregular expenditure that happened in the financial year 21-22 financial year before my time. It came out and immediately we worked with the Auditor General. I made sure that they provide all the information to the Auditor General. I meet quarterly with the Auditor General. I-SIU ilinzeleke ukuthi iqale umsebenzi wayo mathute nelitiko letekuvakasha lithembise ukubambisana nayo. Bangetulu kwemakhulu lamabili bantfu labasele baleni labantfu bafaka ekhatsi labo bebadisebenzi te-Anglo-American Grill Colliery eMpumalanga nemindeni yabo ngemva kwekukhishwa etindleni tabo lesebaphile kudo iminyaka lenge-30 kulandzela kuthengiswa kwalemayini nga-2018 kanzi banikati labasha balemayini labatiwa nge-Seriti Resources bafuna lemayini nalomhlaba lekwakhiwa kuwo letindlu. Seriti watfola incwadzi levela inkantolo legunyata kutsi-ke kususwe letindlu. Bahlali labadzangele siphithiphithi kule migwaco njengobe ifenisha timpahla nekudla kusabalale yonke indzawo. Labantfu bakhishwe etindlini labe sebaphile kudo iminyaka lenge-30. Letindlu takhiwa i-Anglo-American yakhela tisebenti tayo. Ngazalelwa lana inkaba yami yawela la. Lendlu lena yahlalisa abafundisi, yahlalisa abafelokazi, yahlalisa nama offense. Today asazi ukuthi siyophelelaphi. Lolu dzaba solo lusenkantolo kusukela nga-2020 kanti-ke inkantolo ilayele letakhamuti ukuthi tiphume kule tindlu. Njengoba usibona izinto zethu zibekela ngaphansi akunabhakhi njengabanye abantu mhlawumbe bathi baplanile banikiwe isikhathi sokuthi baplane ukuthi okay fine siyaphuma sivumelene siyaphuma. Lithimba lelisebenta kukhipha abantu etindlini likhiphe impahla yebahlali lacekela phansi itindlu ngekukhipha emafastela tivalo neluphahla. Abantwana abancane between the ages of 7 and 8 bebakherishe impahla zakamama wabo because umama ke kusemsebenzini. They were crying tears abantwana babukelile yonke lento. What are we teaching our kids? Labahlali banxusa kusitwa kulesimo lababukene naso. Our human rights lawyers who were our legal representative has disappointed us and they sold us out. Because after several appeals, they just decided on their own without informing us that they are under-resourced. Seriti Resources namasipala weMalahleni balile kuphawula ngalolu dzaba. Kanti-ke lemindeni lesele ingenandzawo yokufihla inhloko kutawuba madima kuyo kulamaholide akhisimusi. Bekhuti bembutfo wemasotsha eGuinea Bissau bamemetele ukuthi bathethe emandla embuso. Loku kutanje lelave bekulinzeleke limemetele imiphumela yelikhetfo lamuhla. iGuinea Bissau lenetakhamuti letingetulu kwa2 million ibe nentehlakalo tekutsanfwa kwemandla embuso ngendluzula letiyimfica kusukela nga-1974 nayitfola inkululeko ngaphasi kwesandla sePortugal. Kusenjalo uhulumende wakuleli usisolile lesento sakulelave kanti-ke wethembise kusebentisana ne-ECOWAS the African Union kubuyisa lutindo.
Mengameli Umaro Sisoko embalo bekanelithemba lokuba ngumengameli wekucala kubusa lelave lihlandla lesibili ngemva kweminyaka lengama-30. Elukhethweni lwangelisondvo embalo bekagcutselana nemmeli longenela ukhetho Adimele Fernando Diasi. Imiphumela lebekufute iminyetelweni namhla ibese ithekametwa ngilokhulumela umbutho wemasotsha Dennis Nchama uma atshela sive ukuthi emasotsha asathethe umbuso ngendluzula. Alto Comando Militar uthi bathi bophelele kuletha ukuthula kuqinisa ukuphepha kalelave kanye nenkhululeko yalelave. Uthi umbutho wemasotsha utawuchubeka nekubuka kwekuhamba kwetintfo. Profundamente comprometido com os valores. Lo mbiko ude ngemva kwekudubula lokuvakala enhlokovisi yelukhetho nasetindlini tembuso. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional. Uthi kudzimade kutsi tintfo tibuyele esimeni umbutho wemasotsha uthethe isinqumo sekukhipha mengameli walelave. Uthi bathethe isinqumo sekumisa tinhlelo telukhetho. Kusenjalo inhlangano yebunye bemave lasentshonalanga ye-Afrika i-ECOWAS ivakalise ukudumala ngokuthathwa kwembuso wakulelava ngendluzula nekuboshwa kweti-70 telukhetho. Letinye nasibuya etitolo sitawukhulumisana nanjingalwati Lumkile Lalendle ngembungato lowendiwa abafunzi lobitwa ngePens Down njengoba ke labanyenti sebacedzile kubhala luhlolo lwekuphela kweminyaka. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Emva kwekuphothulwa kweluhlolo lwamatikuletsheni kuvame kubonakala abafunzi labanyenti betikolwa ngewehlukana kwato benda umbungato lobitwa ngePens Down. Kwanza kabandi ngalombungato sikhulumisana na Professor Lumkile Lalendle. Asikubingelele Professor sikwamukele tindzabeni teSwati la ku SABC. Mandis bulisele nami ndibulise kuwe nabaphulaphuli sosas. Professor akasiqale ke ngekubuka ukuthi unganani umonakalo lodalwa ngilombungato. Umonakalo umningi odalwa lento kuthiwa nguPens Down. I think siyakhumbula kwiminyaka edlulileyo kuba kukho inqwaba oningi labantwana who died behambele umcimbi onjalo ngapha ngaseMonti eMpuma Koloni. Zininzi nezahlakalo ezenzekayo kubantwana specifically aba basetyhini amantombazana kuba makuhleliwe kuphuzwa ziningi into ezenzekayo after the event itself, which is not safe. Abanye bayakwazana ke into esicekela phansi thina singabantu belizwe loMzantsi Afrika into yokuba abantwana bahlale bephephile ngamaxesha onke, sibone into yokuba bayazijabulisa ngendlela ezingezinye kodwa into esemqoka ephazamisa yonke lento utywala nezidakamizwa xa kusenziwa le misitho kaPens Down. Professor, ngabe nguyiphi indlela lengcono labangabungata ngayo kucedza luhlolo lwabo bafunzi ngaphandle ke kwale Pens Down? Ziningi inkqubo zasekuhlaleni apho abantwana bangaya bayoncedisa abanye aba basabhalayo bengekagqibi ukubhala ezikolweni kwizifundo ezisemqoka ezifana nezifundo ze-science nezifundo ze-engineering uncedisana noogxa babo ukwenzela uba nabo baphumelele kuba xa sele umntana efike ugrade 12 noko ikhona into ebonakalayo yokuba uyakwazi ukuphuhlisa ke baye bo volunteer to assist others in ensuring that nabo baqhuba kakuhle ezibhalweni zabo abanye abantwana enye into akayenzayo kodwa there are lots of other izinto ezenziwa ngumphakathi emakhaya abangakwazi uncedisa kuzo
ngokwezikhono zabo abo bakwento ezenza ezolimo bangaya bayowenza into ezifana ne-practical experience ukwenza into yoba bazi ukuba abantu aba bokuhlala baqhuba njani nakwezo zinto zinjalo. Professor, ngabe linganani live lebatali kulombungato nane kuthi ke basuke balwati ngalokuphelele yini lo lihlelo lalombungato? Andikawuphinde msasaza ndikufaka kahle. Ngabe lunganani luvo lwebatali ngalombungato? Ingabe ke basuke bati yini ngalombungato walabantwana? Abahlali ithandisi wena izinto zenzekayo kuba abantwana bangabethu ke xa besonzakala okanye kungenzeka izinto ezilungileyo kubo nathi siziva sibuhlungu ke ndiyacinga into abazali mabanga bakhulule abantwana bengabazi babayaphi na and ayikho into eyenzela into abantwana babe sesithubeni bengabantwana abanciphoza indlela endiyibona ngayo inkoliso yabo bangaphansi kweminyaka eli-18 ukuthi abavumelekanga ungena emaklabhini abavumelekanga ungena kwiindawo eziphuzwayo ezizithaveni kodwa nabantwana kufuneka behlale besekhaya beqoqeshekile ke ndithi abahlali mabayiphakamele loo nto and bangayingeni kuyo xa isenzeka kwiindawo zabo batsho beme ngenyawo batsho into bathina siyifuni le nto kule ndawo sihlala kuyo. Professor, asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga nami msasazi nababuleki. Loyo ke bekade kunguProfessor Lumkile Lalenhle sikhulumisana naye ngePenstown. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe yini lengendiwa abatali kucinisekisa ukuthi bantwana babo abayi kule micimbi yePenstown njengoba ke ingabi nemiphumela lemihle. Umbono wakho uyalandzela. Ngicabanga ukuthi abazali ukuthi ingane bazigade zingayi labo maPenstown ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa abantwana bajabule bagcina ngokulimala noma abanye bagcina bashona. Yikho into edlula ukuba nomthetho phezulu kwempilo yomntana wakho ukuze akhule kahle. Njengale mcimbi yamaPenstown nje umntwana uyamtshela ukuthi mntanami angithandi uye kule mcimbi kuphela nje. Abazali kumele babanqubele abantwana babo ukuthi beye kumaPenstown bephinde futhi bebancishe imali yokuya khona bebachazela ukuthi kungani bethi abangayi kunobungozi omngakanani. Into ixhomekeke kubazali. Uyabona ke thina eMatatiyela simanyene msasazi singabazali kuba singabantu abamhlophe abantu abamnyama sithetha ilizwe elinye kuba abantwana funeka bahlale beyiboniswa into ekuyiyo emabayenze elungile xa beqhiba kubhala. Into engenziwa babelethu ukuthi bahlale phasi nabantwana babo babachazele kabanzi ngobungozi bokuya eminyanyeni yamaPenstown. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa kutiphendvulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 16 cents nalicathaniswa neldola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 22 rand 70 cents, li-euro libita 19 rand 90 cents, lipula libe ngu1 rand 19 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni. Lishonile Sibu. Lishonile Rebecca sibusele kumbukele tizoba deswati ku SABC1 khona ke ekhaya. Sitawubaka abandi ubufakazi baselangeni lesibili bemnumzane Vusumuzi Ketmatlala njengoba ke emalungelo eParliament Solomon aqhubeke njalo nokumphinzelita ngembuto onake lekomiti esikhashane lasukunyiswa kuloko eParliament la kulele kuphenya kabani ke insolete ngohlakalo emaphoyiseni akuleli vele eNingizimu Afrika. Saphinze sibuyeka abani njengoba ke kuba ngasike Solomon ke ukukhulu ukufundisana kuleli vele eMelika nelivele laseNingizimu Afrika njengoba ke imbiko levele ke ebusuku itolo naye lethi
Mingamela semelika uSkelive laseNingizimu Afrika ngetekela amenye ke uthamela ke nake ingqungquthela emhlangano we-G20 leyo banjwa kulo ke live lasemelika ngeminyaka lotako wa 2026. Sibona ke indlebe emlaleli ngesimbi yesithupha kuzamadebe ngesimbi yesikhombisa kulihlelo lediphuma embideni kumsakato likwala FM. Asibonge emlingane lithemba eGoli zamamalehle mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kuYesbu tiyaguqa talamuhla mbukeli asiphinze sihlangane ngalokutako kusasa tikhona tesindebele bese kuthi ke lamuhla ebusuku kunetesixhosa uma kubumbana yesikhombisa ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe Mathebula intsambama akube ngelenhlengwayo. Kubingelele ngikwamukele kunasi isimo selitulo kusehla namuhla sibonga kakhulu ke Rebecca kanzi ke angikusho gcwala umlomo ukuthi imvula ikhombisa kuba inhle kakhulu ke kakhulu kade even longana ngwala lo muhle kakhulu kade isifunza ke la Eastern Cape njengoba lapha kuye ke la 80% kanzi ke ahleli ku 60% mawunyukela ke la enkabeni elive ngwala lo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa isachubeke njalo ke lemvula ngwala lo muhle njengoba ikhombisa ke kunyuka ikakhulu kade empumalanga yelive njengoba ahleli lapha ku 60% emathuba emvula kanzi ke mawehla ikakhulu kade uye ntshonalanga Kapa lapha kuye ke la 30% ngwala lo muhle kanzi ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service kusihla namuhla khombisa ke ukuthuma kakhulu njengoba ikona lemvula lebonakala ke imatima ikakhulukati empumalanga yelive ikakhulukati sifunza ke la iLimpopo ngolalo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso ngolalo muhle njengoba ubona liqhubeke njalo ke nekuthuma kakhulu esigabeni ke sesine mawubuka ke la ikakhulukati iLimpopo kanzi ke nawuhlagela ekhasini live ngolalo muhle aqhubekile lawo mathuba emvula kanzi ke masibule ke la emazinga ekushisa kutheme njani ikakhulukati langeni la kusasa sifunza ke iGauteng nebuPretoria nangale buCarletonville lapha ku21 eFernageni likhombisa ke kuphola ngolalo muhle kanzi ke iLimpopo nzawo lethfana ke lana bomusina lapha ku30 eliphalale nangale buThabazimbi bobhelabhela ngolalo muhle likhombisa ke la kuphola nga26 impumalanga nzawo lethfana ke lana bomalahleni lapha ku19 embombela 2428 lifuthumele ke isikhukhuza kanzi ke lipholile enzaweni yase Emelongo lomuhle kanzi ke kwaZulu Natal nzawo lethfana ke lana boPietermaritzburg lapha ku29 eDurban 28 naku Port Shepstone kanzi ke Kokstad lapha kuye ke la 26 kanzi ke Eastern Cape nzawo lethfana nabo Graph lishisa likhipha umkhovetsheni nakuboncuba nga33 28 eGqeberha 32 mabuka ke la eMakhanda ngolomuhle kanzi ke Western Cape nzawo lethfana ke lana bo Fredendal lapha ku29 31 eGlen Williams kanzi ke eBeeford West ngolomuhle lapha kuye ke la 34 kanzi ke iNorthern Cape ngolomuhle nzawo lethfana ke lana bo Springbok lapha ku26 30 ke Calvin kanzi ke 33 lapha ke la eCarnarvon ngolomuhle kanzi ke masibukela ke la sifunza iFree State nzawo lethfana ke la nabo Bothaville lapha ku26 25 eBloemfontein kanzi ke Welkom nakhona lihleli lapha kuye ke la 26 kepha ke masicubeka sibukela ke la esifunza ke iNorthwest ngolomuhle bo Rustenburg wehlele bo Potchefstroom likhombisa ke la kushisa ngolomuhle kungako bengikuphathela kwara busuku abube lobuhle